Clifa eile a rinne hain, tús darfach ag Paul Casey ag Derek Murray ban stóí nua Áth Cliath. Á chulín scipi ag Niamh Heatherton agus Sophie McIntyre, tús má le na Hebridirtar. Níor ein scór fós fáitigh Maigh Eo an imirt, a cúil ag Rebecca MacDonald tríú nó is fiche. Bhí Sinead Welch an tain scórálaí do Maigh Eo sa géad le. Kicking the serial go to smó a fu si cúilt an scotchin as a fór de corn ag laham in a car tír. Hos a black Cliath go basa dar le, cúlítach i Chloe Derby, a tháinig tíruch an gahab isteach. Bhí dar cúlí na le I Jodie Egan agus an buaid Black Cliath ar deire 2-7 le héana seach.